Nghe pedang sengobah ya pi barok ki perlok ki baju pej mat sengap ya ki kubor ha kan ya ke channel. Mentangin ya pej ya jing lekai FIFA Global Cup henen ka step. Ha jing lekai FIFA Global Cup ka Real Madrid persya ya ke RB Salzburg henen ka step. Ka Real Madrid kelala bencop no ya ke RB Salzburg dalai lanut gol. Ha bangi pai sya ka Real Madrid kalaya bentep gol ni kong tengah ka menit ka Sao Lingba Vinicius Junior. But haswa benwai nak kelas step kat Real Madrid kalaya biang sa skol kata ha kaminit ke besau pesan plus liling bau Valverde. Habawan ben peteng pat ya kecil lekai kata kala minit ke RB Salzburg lele ben lekai bah bat ban penpai ya kini gol jong Real Madrid. Ndre kam semla nama Real Madrid kalong ke klub ke klan bor. Ndre dahi Real Madrid ke balan la ban jauh ban tep gol biang ha kaminit ke beberapa haswa benwai nak kecil lekai Lingba Ukarsya. Te Lingba kini kilai kul job nak ke Real Madrid ya ke RB Salzburg bat kelarung sendan sya ke round 16. Tinggi siapa ya ke round 16 ke Real Madrid kala ni nilai kai bahabat ban job ban rung sya ke quarter final. Tementa ke Real Madrid wala uklian nama pe syam ladan hendrai. Kala nang klan bor berkelala ban job ya ke RB Salzburg hende ke step bat kelarung sya ke round 16. Sakawai pat kecing lekai FIFA Global Cup henen ka setengmit ka Juventus persya ya ke Man City ha bangi paya kana celekai kalau ngecelekai ke baitnan sisa nomor ke Man City kala kham klan bor susu menta nomor kat ya ke Juventus kelala ban pelimno dasan la arkul ha bangi paya kana celekai de ka Man City ke balaya ban tep gol ningkong tang ha ka menit ke khandai Lingba Udoku bat ka Juventus ru kelala Banilai bah berkelaya ban penpaya kan Nikol tang hadin arminit kata ka menit bakadway Lingba Uko Minars bat habawan menteng pat ikising lekai ka Manchester City kalaya ban tebyang sa chikol Lingba ka unkol ha ka menit ba arpun rew Lingba Uka Lulu bat ka Man City kala lekai bahasya bat hadu banda bahina ka kelas step ka Manchester City kala ban tamno ya ka Juventus da ar la wekol. Habawan menteng pat yang sing lekai kata kala minit ka Manchester City kala ya biang sa sikol ha ka minit ke basan puar Lingba u Erling Haaland. Ba Lingba kan sikol ka Manchester City ka lam khamat dalai la wekol. Ba habawan menteng pat yang sing lekai ka Manchester City kala ya biang sa sikol Lingba u Phil Foden ha ka minit ke bahan rew pukandai. Ba habawan menteng pat yang sing lekai ka Manchester City kala ya biang ha ka menit ke bas nyau pusan Lingba Usavio bat ka Juventus kala lekai bat ya kun tenge ban penpai ya kini gol ndrei kam semla ban penpai bat de ka menit ke beberapa sau kala ya ban tebyang sachikol bat ka deiru ka gol ka ar na banta ka Juventus Lingba Ubiaku Huwix bat hado banda waina ka cilekai chop no ka Manchester City ya ka Juventus dasan la arkul. Imat ke Manchester City menta kelas sedang menklanjur biang kum hakipor kibaladep. Ngin siapet ya kesini lekai. Round 16 ke Manchester City kalan em bandrung saka quarter final. Nangit pada suatu ngin sekendupat video kublai sibun.